एजेवाईसीपी तुम घंटा के थम धरना कंगी KDA pen HSLC la pen HS asad lang ki undu na tumapan karcho rong kacho kim ningkan ingko ra trop leng dia pita rong ching ria rat sarkar akerap long le nongka muka malong Khorsing Bay Memorial Children's Park nam pi cheplang det Hamren Veterinary asai hem alam ki ke klang apu thak puthot SDVO lam klar kachipi Self help group atuma phan EM Rup Singh Tiron pen ason kapang reng api keron KSA SYC atum HSLC ki undu na tumapan karchu amai kangi KSA Central Committee amai phu Samson Tiron Karbi Anglong live along kahom ridam Kardom pini prime time aberta ke thana bang nili sami villain rong pharpi non arjik tha berta angton pen bu signify krehinian da por phai kresia por bukajan SDO civil asai hema thengnolong Assam Jatiya Badi Yuva Chhatra Parisad thi hekpen AJYCP atum ghonta ke thom dharna kangnipon kedam tang bu signify phomati id arni soigaon along id amen pen isi program ki biahut lunse pilun kiluna tumaphan kachupha ahut peri chiploksi kapalun toy aputhak AJYCP Karbi Anglong District Committee atum pen sodak pin remlo bole goisile kisman district khariye aru tat eta hipi dolok nimantron oriani pelai এই শিল্পী দলটি যুৱতীসকলক কাপোৰ খুলি নাচিব ব্যক্তিকেইটাক কঠোৰতম পৰা কঠোৰতম শাস্তি দিবৰ বাবে আমি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে দাবী জনাইছোঁ আৰু লগতে অনাগত দিনত নাৰীক অসমত সুৰক্ষা দিবৰ বাবে আমি দাবী জনাইছোঁ কাৰণ চাবলৈ গ'লে অসমত প্ৰত্যেক দিনাই নাৰী ধৰ্ষণ হৈছে নাৰী নিৰ্যাতন হৈছে নাৰীৰ ওপৰত নানা অত্যাচাৰ চলিছে সেইকাৰণে চৰকাৰখনে এনেকুৱা এখন আইন উলিয়াওক যি আইনৰ গণ্ডিৰত এই থাকি আইনখনে যে নাৰীক কেনেকৈ অধিক সুৰক্ষা দিব পাৰে তাৰ বাবে চৰকাৰে পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীত এই ব্যৱস্থা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব বুলি আমি অনুৰোধ জনাওঁ lapen lason suar lo tumaphan aman ke jor kapatherak aputhak ningduk lo lapen lason ki puadai ke do atumaphan nep ingnang nang ji lason therak me miasai monon phi kavide ji aphan pu akemang pen Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal aphan panongsi pokajan SDO civil arideng ipak pin puralo pajirpon pokajan pan anuntarang Karbi Anglong live bu signify krehinian da por phai kresia por malam koilamati development committee atum che pater piponsi HSLC lapen HS asad lang ki undu na tumapan karcho amai lapen anti social element aputhak chirok tok amai kapaman pon koilamati arlong rupat high school asa hemalong longki phangchu pensi mai chari pon ali sorpoman pen kachitong don VP Deopani College Borson Kro phapangjang alhi ronchit ronghang KFA Maipu manpeng alhi rajantrang block resources Coordinator PHE Jagannath Gujor Headmaster Arlong Rupat High School KCS Nilip Jonel Committee Maipu Lawrence Teron SGB Penchenglok Koilamati Development Committee Klembang Anparta Kithe Kiding Atum Chetong Dunsi Pini SSLC Lapen HS Asadlang ki undun atumaphan karchupon amai along RDP Renti SSLC Lapen HS Asadlang ki unadun atumaphan karchupon that pen aphi anti social element apothak aluhi atum RD doklong alam the jaipon Renti penangan alam chethan chimom pedo ponsi mai mesen pen ingsam jin pen pachon pon pokajan pen anontarang Karbi Anglong live rong chukim lo pupen pini arni anta ningkan ingkoi ratrok suselo kipleng bonta sarkar akerap longle aningkan wangta kanglet kang therla pen inghan langbung atowar alongsi kidonang lokpu rat kaning jepon Dipurong supi kaparlo ward number kripli angkang arlo rong chingrera tumke non puanta sarkar akerap long pon pelang ward number kripli parlo setlo bonta arpu ke dotum kelang pini arni anta kelang kapang kre mate pai pateng ativia sonthot kapinchong acho non barla apora hutke
School lo kacharli o sumar atum edam kewang lapen. Kisuk iun e aporahut kachipot kachiwan pen danglok. Hithi kulat kedam kewang penangan kisung cecak nanglo. RV kejang aporahut lo te inghan pen. Kachipa jogji apan sai jogji keng pakalong. Pulithin cekok pon krai pen si kachileng nanglo. Apong tin town committee kilik ahuta. Rong chingri arat atum ke vote ke jogdon paplodun de bonta. Ke hang don abatay tinta mesen atuar long don de pusi. Rong chingri arat atum ningduk chipi. Dipupen digon toteron Karbi Anglong life. Dongkamukam rong supi towar krong thom kachetok along kapadupon. Khorsing Bay Memorial Children's Park along Langle Bomte ingnam kacheman tupo. Dongkamukam araje kelarje aphanpura. Karbi Anglong Autonomous Council osomar ke adim mate Children's Park Dongkamukam angbong thot along Simarpon lo. Bangsu ka Simarpon along kahenu khinde adim rat atum theklong le. Bonta dak khinde bimi alam abang ke lahenlo. Adim kayapor kelang charia munit ka vedarajok. Adim babbi rikang rinui ke jersey abiria phan kilithupo. Ahok adim kangram si Piroi sangman abohasi mantanglo lapenke adungarai keter ke babbi arvo akreng kichi maduta karkok frui abang avi natlo Swachh Bharat Abhijan ke Karbi Anglong Autonomous Council ke kasimar chot atum kelang chari abang ke kalima town committee arpu kanghor atum aphanle arpu pipon asonti ansusi klarponji puta claim samar atum pen chethandanti news desk report Karbi Anglong live. Aron pen kang sai ki PG aphan SDVO Karbi Anglong Autonomous Council Principal Lapen ARO Dongka along Lupitang Lupu Phirang ki aphan kapachini. Ajurding Klui pen Hamran Subdivisional Animal Husbandry and Veterinary Asai Hem along Inut Pion Asai Klembang Phu Venkates Prakas Ingti aphan Department along Ongdung Asai Apor pen Apor Ahud Sai Phuatum alang liphanta ketok kelang UDA Asai Antami Chotoy Bom Pusi Chinidon. Lason si penangan aningkan ke sai hemalong borbabu atum ke klemang chia sai antami alang lisi cipahem phu thai pusi chinidon kachini atengke sai khi atum pen ajok lapuson sai langno kachuklem chokchi pura Venkates Prakas Ingtia puthak aphong asong an lamhoi pipon lo bonta alang liphanon puanta thangnat adai ke en avilang pusi rat asai klembang phu atum pen katar libahut kelang pon atengke Pion Venkates Prakas Ingti pen ajok Sontrok an department along sailang no keklemang theklang. Bangsua puthak hamran SDVO Dr. G Dole penta la bangsua puthak puthot lamhoi ki phu abang phu aphan ahok akang sai ki PG aphan Karbi Anglong Autonomous Council Principal Secretary along lam pele damlo lapen longle puthak setami Dongka Assistant Revenue Officer along setami Tokjir pen Veterinary along le aron repen kaparlo puthak lam klar chipi pon. আচ্ছা যোৱা বছৰ মই ইয়াতে জইন কৰিছিলোঁ তাৰপিছত 6 মাহৰ পাছত মই গম পালোঁ যে এটা এলিগেশ্যন আহিছে মোৰ অফিচত এইটো বেলেগ আউটসাইডৰ পৰা নহয় আমাৰ ষ্টাফৰ ফালৰ পৰাই এজন ল'ৰাৰ এগেইনষ্টত যাক আমি ইয়াতে অফিচ চিটিং কৰি থৈছিলে আগৰ অফিচাৰবিলাকে তেওঁৰ নাম VPC ইংটি ৰঞ্জিত তেৰণ তেওঁৰ এগেইনষ্টত এইটো এলিগেশ্যন আছিল যে মাটি দখল কৰিছে তেওঁ ৰঞ্জিত ইংটি আৰু ওৰফে VP ইংটি ভেংকটেশ প্ৰসাদ ইংটি তেওঁৰ এগেইনষ্টত এইটোৱেই এলিগেশ্যন আছে যে তেওঁ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মাটি দখল কৰিছে আৰু দুজন তেওঁৰ ভাই ককাই MRত এংগেজ কৰি থৈছে অফিচাৰৰ লগত হেৰি কৰি পেলাই মেনেজ কৰি গতিকে এতিয়া এই এলিগেশ্যনটো পোৱাৰ পাছত মই ইমিডিয়েট ৰেছপন্স কৰিছোঁ এই ইলিগেশ্যনলৈ লগে লগে মই তেওঁৰ যিটো ভাই ককাই বুলি ক'লে এই দুজন ল'ৰাক মই ইমিডিয়েট মই উলিয়াই দিছোঁ MRৰ পৰা কিন্তু কেজুৱেল MR এইবিলাক টেম্পৰাৰী MR তেওঁলোকক উলিয়াই দিছোঁ আৰু ইমিডিয়েট তেওঁক কেম্পাছৰ পৰা উলিয়াই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁ head during the following are the allegation level against Prakas Inti, Ronjit Inti, beyond
Sub-Divisional Animal Husbandry and Veterinary Office Hambaran pe alangli longle nangli tum tarli tamol te alangli tamen na thanan pol pen ke non itu boma during and disbursement officer Dr. G Dole nangli tum angko tarli penot alang bendang kunang tham pachini suko Self-help group atumapan amithang akeng pen kachar jap thekji aphan wo signify crazy arni wo vokak chainong pentang lok ason kapang reng api ronpon kedam tang wo signify crazy arni hamren fishery training hall along kapang reng api jasimet vokak lapen wo hemalong kapang reng pen hemalong inti manthu sang kachunam wong aphan thedung akirap do pu alam the phuloni dak farm manager Dr. Loni Datta pen self-help group ni marli atumapan CKP pon rong along vokak lapen wo kachapang reng ali pen apar puthot scientific method pen kapang reng pen wutia phai pabat un anparta wo aok alen setami pe bathek pusi thanpon SSG 50 kachatong don ni marli atumaphan Dr. Loni Datta pen kichenglok hamren government poultry farm manager Dr. MS Barua hamren STVO Dr. G Doli atumpen penang an CKP ning chipan ning ding ponsi than mumpon Karbi Anglong Autonomous Council EM Rup Singh Teron kacitong don amay along. Pini ke kiron ke pini ke vokak lo wo lo ke veterinary department pen isi bang ke chainong tadu chainong bang ke jasia chainong do sudah gari pen nang ni lecet lang tala tak pen si bang ke handling department mata terang matok si tong pan terang tak tong pan pini pagi lo la ke sorkar tung mana pini seri lepunan bahasa lekuk no akiyo pengkera kita posen kanwang te tumron peninga soceng konsensi kado be kera grup kera kawan itu orang kontak we are giving today we are giving ducks and poultry for the social group. This is the lady. So we think they will keep it really. Then if they are doing well, so next time we will going for a big way. So I hope this is we are initial process we are giving. So hope for the best. They will rear it. Then if we select some self-help group from here, so who will do well, then we will train up them again and we will go for a big. Hamren Town Committee dun mai phu head sing rong phar Karbi Anglong Autonomous Council Board Chairman Barim Krishna Prasad Sharma SDFO Chatrapatar Anparta BJP along claimship atumpen chatong donsi RD dojot amai kido pachun Busik ni pai Crazy por anarlo apar diopani high school along pining surhini ra Crazy cap aningkan HSLC asat lang ki undun abang pia bang pu atumapan karchola pen than pari amai padopon KSA SYC lapen EKA CSU Kachipatir pipon amai along upper diopani KSA branch amai phu Daniel Intipen kachipahem phu pon amai along lapen chetong don aluhi pachinipon lapen mai ke pha thepi alam KSA BDC chunbang chisong kuru rong pharpen apor and pon mai along SYC tiripi amai phu harlong bikathar chetong don anparta SGB GB lapen upper diopani high school lapen ME school thanbang ake hoyatum chetong don si mai RDP don mai along diopani lapen upper diopani ahawar Karbi risonim suatung pangrompet bang inkoyatum pining kep asatlang kachipa undun atum aphan ansusi aning kaparung dun aphan masavet chita nong e kapajir karcho lapen aprang aphan kethan kapari alam chitong dun aluhi atum pen jumesen alam than pon renti bukajan pen anonterang Karbi Anglong life Kay dhorom thang chipu pepin pen labang so channel kelangun peji aphan ahir jume kipi anparta kachuning ri Karbi Students Association Central Committee amai phu Samson Teron pen Karbi Anglong life hamren along kibi thek apot kachehok ning arong kachipi ahir jume kipi anparta akero kipi don hawar hapat rat akisung doan rat aphan chirok tok pen kapachini ponchi anparta akhaitin adhorom tin kardom kardia sai doan kapiklang don pen kache theklong chi lapen kapache thanglong chi aphan isi mesen awar sai lo puta KSA mai phu Samson Teron pending che ladak hamren along the thought setame akimi aso cable TV aso channel kang pupon tang adlo aso long instant ni nang kindut long man ka visit long bang ke iling sampik lo asi ildum kado beta chini kai
ring nangji ba khe ching thu nangji mate longri long pat klar nangji pung tang te tu media tai si a pillars lo so pillars bang ke pini hamren rong su pi long same Karbi Anglong live so channel nang bilong bang ke hamren rong su pi arat det phanjat kali lo kadu ko be Karbi Anglong arat tum sitame bang so bang ke si itu han birta ke mi pusini di mathalo asinili hin pen ang itu pan semet pet ratis rong par akejap program manager ke hai Daniel Inghi lapen te rong bong terang alang tum sang sepin pen laso kache patuk pen Karbi Anglong live laso cable channel ma hamren hawar lo an so se hamren arat akitu kisung pendang lok laso government atheng no kunon ba along ahong jai long samil so pache thang pidun ye panisa warsai mesen ke claim pon por alai tumas sami nili Karbi lo charlia song a president mata tiri pia mai yang open nili tini long so cable channel pan suri nili arnam ahir jume han pisi la so channel an so se akang tu yang deng pedam nang nili kurban tu pajir tekang lah labang so Karbi Anglong live TV channel kilang don versi aphanta kadu kawe arat aphan chuningri Karbi Anglong live TV channel news YouTube pen kapik lang pon along kai kita kilang dun chi awar sai do la pen kilang dun pen kachirap chito dun chi aphanta KSA mai phut teron pen ning pon Pini prime time abirta bangke lapon sikang tonik lo dumi thakmi kardom